Evo, ja sam Željko Peran, rođen sam na Rabu, u ovom krasnom gradu, na Pijaceti, vani na Pijaceti, gdje je tamo bilo neka rodilište, pa ne u rodilište, nego vani na Pijacetu, bliz vrata, na otvorenom. Inače sam u mirovini, po zanimanju sam magistar agronomije, radio, fino uživao, školovao se nešto u inozemstvu, nešto tu. Dobro. Kad sam ja bil mali, onda sve bilo miće. Kad sam ja bil mali, bilo je jako lijepo. Igrali smo se, uvijek je, dvori su bili svi puni djece. Sad ću prekinuti malo. Da Čakavskom ili na... Kad sam ja bil miće i kad je bilo, svi okolo mene su bili miće, jer djece je bilo puno na dvoru, bila je naša dvora, imao 7 kuća pored djece. I onda smo se tamo igrali, to se uvijek igrali, neki se karali, neki se tukali, neki pivali, neki se igrali na Franjice, neki na Partizani, na ovo, na ono. Bilo je milijun igara, pa smo se igrali, zabavljali, stvarno je bilo lijepo. A onda su počeli nekako tamo 60 i neke godine, počeo voziti Čutin. To je bil, ajmo reći, kao trajekt sad nekakav, 6 auti je stalo na njega, 6 makin je stalo na njega i to bi peljalo kroz kanal grad. I kada bi došli pa stali tako 5-6 njih, to je ukupno sve skupa bilo 30 makin, onda bi mi rekli koliko je da nas došlo gosti, kad ih je to sve stati. 30 makin, to je 3 puta 4, 120, 120 ljudi. A poslije sam odila u školu u Barbatu, 4 godine u školu u Barbata, a onda venecijanskim načinom prijevoza u grad, tu u gradu Rabu u školu, jer smo odili sa brodom od 5. do 8. razreda, tako da je uvijek i na brodu bilo interesantno i baš ono bilo dobro. Bil je brod Barbat i Šprlje nas je vozil, Šprlje je bil kapitan, Stipe Čipac je bil, ajmo reći, kao kondukter, onda kako se on je kidal karte, tako da je to bilo. A puno puti bi se črpali, bilo je velo more, morete velike polivalo, pa bimo sa rukami črpali more da se ne potopimo, bilo je čudo. A poslije sam šao u Varaždinu u školu, u Vinicu, i tamo sam hodio u školu u Zagorju. Najprije nisam došao u Tendil Niš, jer nisam znal kajkavski. Onda sam gazdaricu zval Šiora, onda mi ona rekla da mi više nikad nisi rekao da sam Nora. Jer Nora je bila luda, ona je razumila kad ja govorim Šiora da govorim si Nora. Ja onda sam joj objasnio da to gospođa, ne, nemoj ti mene zva Šiora, nego ti mene zove lipo teta. I tako smo mi nju zvali teta.